my wife. Actually, please, when he was doing all these things, he was crying, he was sharing tears. For the sake of those whom that I want to understand this categorically or clear for me, let me change it to Ekegbe Dona la novinyewe. Nyaike glomi le poede la fiemelen doya kwenyebe. Afetode ike yom. Noviade ike yom le kosra iva ime. Pla dachi. Pla vi. Ameda globa ime ponchu pa vi pa pepo. Kake mama eli akpo encho menye nyavio. La nou kore me ike mi kli mi po nouvo. Me glende be ma konya ko va TOSHTV ba medene sron le me. Ebe mama ili yon konye yo duke me nwale jojelamba ao. Unko we ade novinye nye mario. Ale be nu ike jok pere kwenye be. Novin chuade yo. E yanto be itrozo novinam. Nema no adown dona yi. Abala ike wo han yonam me dona down now. Mama ili. Bede unye. Nema de kukuna sronye. Be oh. Na de kukuna sronwe. Nuka ejo. Ebe mama eli la nu kore mede mi det sron 10 years enye ya bebe ne fewu 10 years enye ya alebe la nu kore mela isron me vale fufo pour me tocho le fudenai de yipe ta fla che nu mele do wa nu ka le jojo ta eba we be ipo be eyi nchu se 5 canteen kan yipe nu le do wa de le be ni adefia le gbomme ta nu ike va jok pere kwenye de no vinye ebe yi va je nyonu nyawo ya yi gbome yi ma gbokaba no yo yi ya bank ya chifo na reji ale bene ipo la pe me onu le jikune toko da bere ne ya fuene ku ile nu dia ya va chi gbome nkeke de wa fi agbon ile wo pele susu bede e lolu ke ne jineve ne wa ku alo ne wa jo le sron de fie idon ku je gbere kakura igboro ne bede nebe imajore mitanyo idrera ngba ba ngo imajore okuku ogbojojoge lonu ke gboro ne be I rebuke it ne chi yonu me ma vamel ibe nyonu ke de dre konlo ela be ile nu si anu wa ne che egbebe imajo enya ko ka ko de nyaun nai fi mi vovon le be a lonu ke meton le jojoge le sro de fie ta ivado ezon be ya chi gbome alebe la nu kore mede no vinye ma gbele chogo mejeje be aklamade dina yenye be nyonu de yo igbere kai gava chwene abe kosra de ka kosra gbe vuchi gboko glo na be dali be honi obe inyanu kai be a obe ifo fulo be eke ko dile ni asegbere ka fe wo so ke imese po fifi eje se ewu ke ni ajola fie ma be ke videojo ni ayi ipon le domere gbogbo va fie mezunuka ezudo ipak yo nu ole susume oh yi de boutique de va chawudo i va chona no jrado kwedo nyene ba nenye be nyonu ya be fofune tututu de hey fike gayi e gade to e gato na i va high 2-bedroom apartment kongwe nu eve ye vu nkububu ito kuma yo be self contained de ye abriwa be container a self container ya i va high fimi zore ya chinebo klef ye no tu vanova no me ne yo na ya be sronto iva je come nu ple gidi fo nu mi opeto le isi la fe ma pe kakelo no drere fu ma be akọ nuka ango be ma jota iva wa fe me bubu na idokwe ale be ile fimi ititi aside nu oji abele ike igbele be metiti aside foji po e ma uve inu iche ititi aside ji ya keche eva jo nu ike va jo enye be nyonu ya eva didi gake afi wa didi de he yo zu medical zone ya ile bia vo gbesi agbele chinebede leke yinto ya tuko inanyo no le me manye wa ne yano no ibe fifia ogbere ata iva ga self contained 2-bedroom ne ta ne yin le gbo me nya le enu dia imele nduga ne o le fu we ko de egbo tutu gegbere ka o be ne yo we ne kwa tu ibe sigbe tutu ya ile wo game alebe isusube ile heaven so ma $1 ro ko ikoju epete che koko emi ime polon ke mi ku mete fe po tala oh jijonya ne ile domo yo ebe ne va play take away a laptop ve mi ando mi nyanu ko be laptop de tu gbe o yo se me koko e take away ke wa parcel yi menye nyavio wa wiro dale ko be laptop ko ndudu de afenda wa e ya ku me wo duo ndudu no de la pe me kra obe hani ne gbo na play tanye ya chogbo me alebe le yu agbe mozozo le ti asie ke me petere ba to pe to nya ebe ndudu ko iva play na fia yan pe jona ya pe me pele weekend we même les dates pour les cosra
alebe nu ike ya gbolo ko nyebe iwe kaka la va do afide zonde il va jole gbo la pie me isron gbo va vuchi nyonu gbo alebe le yo pli fa ino no me ya ile bia bede eta de vi gbanto keke la si onya pole de menye to mama eli gbesi agbene nya bia be menye to ko lebe nyonu kene fonu de me alo ne wa be mesi o alebe gbere kaya ile ta fla che ile tege e yo no abajide ya bia be ne po yo nkume ne abia de ole yo nkume po iche ile to po ya bia be ibe de vie to de fika ole fimi de no vinya nya nu ke ko de unia ne da sile ta fla che ne da sile an len chu kemi leave that stupid man da sile nchu an len to kemi ya be kakele gomejejere vivi na ebe ochi na ebe ne da sila nleto efia be megale she has nothing to do with that man e wona ebe na ne kemegale okpli do motala ya ta ton gbolo na ebe ne wanuka ne da sila nleto man ta yo confront de jizo ikpebe nyonu ekela ikpotono ton zola e o le vigine ge wa yo ichebe daddy alebe po ede ko le nyame eva ko vie jialo eva didi e ka jinyonu vinya po fine de into ido koji ipo de vielere ichega doctor ko pe telefon magbe ke no duty ela be imenya be vicha yo ebe nge aglobe daddy o conservado joda boy cheva jo e vio jivo abele ti de megbe kore atadi pore jo me nyonu ke va je nde kume wade yun e yo nu dodo che manye ne yi kaka gboche mele nu da ge chape ya va dobede iche ya va kadu yaga no dome waga yo ebe daddy na egbo na plendudu vene ebe enonu kaike evi no no ji evivo ada dede chi ada fufu ada nu adube no chi ne vano mewa kake ikaleji ile wa vide ma nya yo nuwo ta flache nyonu ko le nkonye seri no nya be che mewo sigbo ko tro ma do abale khome o ton de na pampers akofua batieji epo egbe no no sore no vinye nyonu nu mi we na nchu atia pe me na we de ya nyebe ne nchu le komede ne wane be ile jinu viji tafla che ne vi fe le mi asiche e ya ta mado abawa ya ta mado li be shitwa gbesi agbemele ba ba we de ne noin krache de no potholes aloji ne krako leka abaji crack be shita wa popuro no ni o esi elebe ne he mama ne nchu onya le kpowe kodi ne kpobe ile jinu viji kakebe nu mare keche meleji yo voice ron kemi kemalo ko imedo ichile pe wa gbogbo akaba ke ne ido ibe ye wa ti so Facebook die mama nu mare ke meleji yo ta ibaje e pochocho poga ke ma ki ande gbolochon alebe enu dudu tete chede eva sudonizon mama ili menyanu ka jo amebe awo ne ncho do megbore enyonu ke ale de viera kadeka ano phone ji alo ano chatting mi anto mi sema nkububu WhatsApp ano ji enya kaike nududu manai o le phone ji agba o le ejodope e ko fine ke gai ejodope bete e taus ji pete evazu yibo ibe idi che ipe kakene itroko po de vie daddy yoyo tare ejile ijo mama ili gbere ka igbocho do maison de chevajo alebe ipo be ivitukuye pele vie chichiade yo we kwele ho le mele katun po de vie amene le pocho gaken oko ya cheko dare kome e ho le me onai le fefedi ya ibia chichi to be asimesi emi anode ijelo ngere kome me po no gban ya idova be mi anode mama de fimi de ya vinyonu vi chichi to gblona izonbere mama do ebe do ifika ape gbele mi dai ebe mama do de uncle mama yede daddy nye do da pe ya ebe me kanye daddy we gbogbo nyama se de vie gbogbo be uncle ta me nya daddy nye no fieva mama no de fia ebe nyi pe bestie eke yi pe brother eke de daddy nye kemi eyi do da pe fimi de mama ali ebe yi pe nkume de chio ayi le pe nkuwe ibe ikuvo minyona mlo minute aton adaba popo aton ya de inu alo me vira pe nyonzo ebe devie obe nu kai obe mama yida daddy do da pe tanu ka menyo ba anka mebe daddy mama yida daddy do da pe fimi yo ji vuvuzon alebe imeponu kra egbo va chedi imeponu oloko ebe honey
Megbode finecho. Eba fifula kwa mereva ye. Ibeni awa momo dode ino. Ya ibeni agachonu evedele storm ni agba ibeni ode aba. I kranwa no kwasilo ile vinyakle no kwasison. Ebe ye sunyare gbolo. Ko imefonu. Fimizore ya ikpo vovo toto le nyonu do ma ije ison susu. Alebe nane ponu na ibe de vikele gbede kawati an globe me yeji otade. Ile babiage. Ne ibia vode ape ya bunyade menezon. Alebe la nu kode me de mama eli. Into mianto minyale ko wane. Iva za spacement. Alebe wati anko brush. Che ako ava wa DNA test. Ta idi modon nyon alebe ikponu ko ya ti anko wa DNA test na de bi fien. Alebe yi de koji le gen va wa testing. Le tepe ko jebe ni awele. Le test e wa mede. Yo pele doctor yo do je fine. Alebe onai eyi be ni awanuka. Ni ava ko result alebe yi ga troyi. Ido result ho pere. Doctor akelele ela sem kadai ele yan oglona ile nu fona ile inu blebe. Result wa konam ko ma trojo idonye me ko ya vale nu pole fona mo psychologically mi anto mi nyane nyebe ta flache amede jedo amede kuna meda afi agbanya re gbogbo ya pele nyade kanya vero ko le very delicate ele be na bla mienu psychologically na no susudo kone kakape na konya agbade gbo ta yo susu le kabagbale nyala nyobe a chele jojo apenchu kele nu ko fona ile ale be last minute dey ever ko de gbo na ebe o eno vinye nchuye matenwa jivio ibe doctor ibe nuka obe o maten jivio esron la siwa ibe esron la isi fimi zode ya ina onyabe ide son pe we pe we kede ide son cho 2012 ke ya doctor be wow ya sono wede ibe o ela fe me obe I would like to know this beautiful lady na nyode ne plus no ve ni akpora fimi zon ebe ye enya ajo ya ibeche hape obe nenye be kplosronve ikploisronve ne ikpobe eya atenwa jivia pede ekema yiwa atenwa pere nkububu itoke to yobe artificial insemination alo wako etafula che nchupe chie ako denyon wontome ko wa chofu ode kema wa didede adenyon wontome de wa yo ichebede edadi azon ya ibe yehowa kake ikonu le doctor nkume ya ijo idu apeme imetoni adalon gbọ́dá ke de vieux me vieux je yo daddy fimi zon ebe nuka daddy kaka ni ado ape me o sota kliba fine incho ijo egbeche igajo fine icho imefonu o fimi zon de ije isron susu imula yin pete de yo nku pete le tekpa ile meka susu ile isron susu zon mi kwale mama ile le nu ofu ile isron susu adachi eyo ifemu avi edomonai mama eli anokofe gbogbogbo keke fimizon de ipo ezon bede menye yisron gbo cho ta ile kuku de na mbede ma pede yun ne ma pede yun ni afonu na isron ne esepe monu ke ya to alebe me na onya bede enya tepe jo medie won enya ya de o ma kwa fanja aja me alo akoyi aje alo akofi aje o mega chijio ala ike mi ga wa pa ke mi chei mele ya check blow na oge ga ke enya fete fe veve to eke nenyebe Mr and Mrs Anka ole nkonye semle ndo ya medu agbendo na mi maune yirami novi nu na mere wonu a ejebe na dakpene ko sraiva man mama eli mi be mi ko echije gado da we be na ko jechi nu ike fia elede ejemia Mr and Mrs Anka Cho Glorious Land Sanctuary Church your way yiram pele chijega maune yirami maune don semi nuvi sweto ike awona madede Kristo bede nye ewena ta maune yirami novinye nyaya me dare mi agbole ndoya ya amade pa vifafanya gakenu ike ta ma dere mi agbo nyebe nyakpo ale ike kike me kole yiyim na buta me vide ape na da for the way novinye e vijijide menye must onyele sono de pel na ekpo ope TV jififala ole kapo mo dade jige atenwa yo gaketo we nyebe na yo de jagbagba na lemona wo TV na yo du ike me chokpele nkowe ne ma senko gake mama eli beni anane na nyabe de evijijide
menye enudu anyi onye le sron de pe o gbemigbe yinada sige dope yinada sron de pe ko ta flache snap plenuwa me globe nenye be lolu ke me va jivio ne ntu ke me tondo fumo ta flache ma jo le sron de pe ma me we nene ma ya yira ko ya onye le sron de pe vide nu ya yira ko ya onye nane ke anabe jijo popo ne no sron de pe nye ya yira e ya ko enye evi ga atia no sron de pe ya yira evicha ya yira ma ko ya wanye le mia pe sron de pe we ta ameyoka global o ta fola chene nyonu unya devon keke tonko nane berema ejivia mi dagbagba mi ajujo me kwese be nenye be pometo ma no me lentu ya fudem ne dika anye no susua me yina ekpo chofe le srontio novinye sronde de gomenye be mikpele novio mya nine pli and the two shall become one be amevio wa trozu amedeka demi se o glebe la jogbedegbe igbe ke o de onu o globe for better for worse mo globe nenye be vimele mola eke mamia dome akpa pa o vide ya yira ko nyele sronde pe lenya kedasi novinye atenwa yo adenu mi apeje dodo me enye ha mana wanya leike me lenya ya fi ke me donne nya ya eke ma awe adejipo na medebede mama elide elebe mi anu abota po na ele do wan to le volta la muganu to me pele beyond ayofa na yomi de jagba na lemona wo tv na ma senko la pie me nya ya me dare mi agboye ya le ndo ya yofa na denu je dodo me hello na vinko plete pe kele mi ayomche nenyebe eyode mi apa number elejeje fifala le tv eji atenwa yomi na eyode jagba na lemona ope tv emi asenko esia mega du jakonevolo eji mega delefo ake novinchi ma ejago lesroji mi apa number ike aten ayua number na kwesebe mi le ko ga ke mega le yoge na mi che number is there. Oh, no big banto ike yo le kadia. Ele TV egbo le kometa. Ele fude blibo. Nete imegbe. Ne jo le TV egbo. Eke ma sepe nko mesi gbonyo mate wa de pe babia unti o. Hello, no vi ko plete pe eke le mi ayom twe. Hello, no vi nko plete pe eke le mi ayom twe. Hello, no vi ko kuma yancho akachi. Okay, akachi to ofwa. Denu jadodo mega ke jagba na lemona wo TVS ya ma se nko wezon hello yeah hello no vin ko plete pe ke le mi ayom twe ya ndo pe meto Bada ko nya kana so agba me yoncho ho okay bada ko nya kana so agba ntu ore meja oh yeah ntu meja agba ba so ya bere ala be wa toji aba wo test ni ebo abi aba no nya no nya yeah akpe yeah eta me ga ba ya mere kuku yo akpe yo mi akwa me bubu deji akpoda hello no vin ko plete pe kele mi ayom twe hello no vin ko plete pe kele mi ayom twe hello yes good evening no vinye barakuma fo anya kala nya ha nya ma agbra nya ba ntu ama jagbagba akpe because agbeya ma alolo nshi anwa ti gbodi ewo ni
Yeah. Bojidi, as non banto ya oda or Jimo Ikajo ato, Apo solution, you can never via Mova Famati or Dapo Mata Jago. Ikajo ato, then you want to throw over boy call. Yeah. Akpe. Akpe. Yo. Akpe. Yo, mi akwa me bubu deji akpo. Hello, novin ko klete pe kele mi ayom twe. Hello, Mama Ali, Madam Kuma wonde ira. Amen. Awela toji, mala no pocho bato. Yo. Madam ko yam decision. Iya. Madam ko nyama se wo no fo ba. Iya. Ma ma tote po abagba na no. Iya. Intwa nyanu ya legba. Yeah. Maglene de maune jure. Yeah. Ale uto jobite mata kala magbo. Mau fonu ne utala tifa. Maune jure ke. Maune jure ntu gado ha no koya. Ko wo no so strokala. Yeah. To let's try the dem. Yeah. Ale na nyan ma ta dujia. Enya me wo wedi apa kan ke fi ma va ale ko bat. Menya be maula. Afel nyanu ye mata doji. Amen. Yeah. Thank you. Akpe. Yeah. Okay. Amesi amene gbolo epe nya ikele si mi akwa amede ji akpo. Hello novin ko klete pe ikele mi ayom twen. Oya be beta mele o cha da kuko jobi. Okay. Bada kuko mama lima o neira welo. Amen. Ele ke mtumano agire. Yeah. Nele tefo. Yeah. Nu yo jole mi apesro de po besi agbe. Yeah. Vezieto mi aloko mi apesro de ko me o. Da ekene hono mi asro ko me to bedi. Yeah. No desro de no demona ntu oblesro no no ayin le lonlome. Yeah. Nenye be ku hedo vadi no demona won to ne wa gede ku hieme. Ne wa potani. Ela be nya kede mele poma be le po me to gede ne pla dance sigbiye di. Eye won tu obedi. Yonu ke me gbo vigina ngo. Okay. Dake ku hiecho ya nto bota. Akpe ma une ira. Na holon re ga jo die be le ane buta me nwire. Yeah. Yo, akpe. Yo. Mi akwa me bubu deji akpo. Hello novin ko klete pe kele mi ayom twe. Hello. Yeah. Oh. Good evening. Yeah, evening. Nako ele fiama mama. Mele fian mela o chele fian ma. Nako. Yeah. Nako mama dia bedi. Yeah. No young playing to this, young playing to this ready. Ya bena o fuma va o di no di rio ko no no kwa young de lo hana bana o bia ya ba no ta young gen to ojo. Ede ami dare enyaji ba mo no denu mere. Ta na mere atenwa sro eya akokolo nu doku a mako sebe ni akpo edeje si be menye vi eya akpo enye mi afa nyao le sno de pe. Akpe. Ya. Yo, jedodo le vivi ka kenya ike ma gbele nye be ne mi kpo mi afa kapo mo fifula e ike mi aten akodo alo mama ili fe wana be amenu vevede ne tumi be mi aten wa flekadi tete akowo dollar pie ma mi aten ayo kapo mama alo ado gade kapo mama ji menye de mama ili fe phone ji o doe de kapo mama ji e ike aten wa flenu vide jide gbeunse alo kadi vide be wa ko wodo menye nene ma wa mi akpo be mi mele dore ke wala pie mele fia akpe yo hello hello novin ko plete fake ele mi ayom twe Nko nye mafomo. Okay. Yon chokati. Oh, akachi to fo a. Okay. Yo, jenu de wate wa denu mi apeje dodo mefa. Ba ku ma bia bere. Iya. Na amade destroy ofufu fia ko ko wa gbe ko. No wan via lo ko na no ko ande. Yete de phone na ye via ta manya ye de phone. Na amede wonu ka. Na ma de fu. Aro nyon via fu la shi fo gbe ko no gbo nyon via be. Ye to de fu ta manya yo via de phone ta no chika ha. Ala fa ba ma. Nyeme kpo ebe ele Ghana pe siede ke menene malo no vinye. Akpe.
Yo, mi akwa me bubu de ji mi akpo. Hello, Novin call klete pe kele mi ayom twe. Hello. Hello. Yeah, kogbe jina mi vides ya. Bara ku nyan kwanye Christian Adareji. Okay. Bara yo nso Japan. Okay. Bara ku ma gba nso ma jagwa gba ko ala bo wa gbojiri. Yeah. Ala bo wa gbojiri. Yeah. As what a fair body for nya ala bo gbojiri fi afi over the sheba. Eye boy for tacho afi fi ama baba muta na jagwa gba na chinyo no gbanto yuma. What play? Akpe. Yo, akpe. Yo. Hello. Hello, Novin call klete pe kele mi ayom twe. Ako yon by Daniel Malanko Barat. Okay, ho barasa. Barakui. Okay. Barakudi. Anyo kata anya porang na niya asroto. Yeah. Ye bayi ba jigbody. Yeah. Yinya nsiang. Yeah. Nsiang nyo lagbema alaba niya umaushim. Yeah. Alaba mawinya ngu kata wala. Ayi ni isro da kwa. Ado afimia desro le Kristo ma yi na mau fan kuma e kana tang na mau ba nyala nya kle ye play sro domi aku subo anwo meton yi nyang banye dona yi me dona ngbe le fi me va mi egbe mi enu tata fasina mi de mi enu le mi benye de fi me papa moi ala ba yi de mau fan kuma fifi ya mau fa me ba ba achike wo fo li fi papa panza Open ayuso o leke mi e nke jojo le koja mi koja be do mi e opo ni nye problema o ta obi na mi ka fo ike mi ade a le mi ade ka kama ye chola mi edu kwishidi in ka majoa mi no mo fifi edu mahin atenya to ha ma pu de jo my problem de ka ma chobo ka fo o va de a mau pe nya do mau pe jiku do sesen da do my atenya problem de ka ma cho ncho bo afi ka fo e ko no de a o be ade pon se vira kokoko fin akpe ta agbe ha mi le sro de fa ji bodo nyan chiang da ko nchen wa ro mau kon kuma ala ba mawi nyan e fekato yeah ta mara ku ko ma gbo no vie ba nena mo we ma wonyiro ma wonyire kura ta ne da ku na fa ma ba ma wana chi fa voda da koki yeah akbe na ni kata akpe yo no via do dibe yo anya number tamele yoge afimi aga kwa meda 054 30 20 833 054 30 20 833 anya mi ape kapo mo gbanton megale velia yoge ga kema kwa America de jigbo. Hello Novin call plete pe kele mi ayom twe. Hello. Yeah. Hello. Yeah, Novin call plete pe kele mi ayom twe. Touch media. Kwa Elizabeth mele achoho. Yo, Auntie Elizabeth F4. Mayaku. Denu mi ape jedodo me fan. Mayaku mama globedi. Yeah. Ntu omeja agbagba. Okay. Ntu omeja agbakura kun. Okay. Nenye ngom be ma anka chuo ka kenyon wala esro de lava fai. Ta ya ko mama globedi. Akpe be yo mi. Yo. Mi akwa me bubu de ji akpo. Hello Novin call plete pe kele mi ayom twe. Hello mama. Yes. Me ya to go. Okay. Mama, e ga ke cleanse ya paro. Ma une yira wela, ma uye liye china mede. Era ke kleba pa, ala ka dia wele nyanyi. Amen. Ma une yira ka. Amen. Ntu amaja agbo sia. Agbo. Yeah. The body ko nya la stro de. Eya e ko no le fia o si chela. Ta atono no nyanga mo poga ko re mako ada ko pere mo na ko demia fe ka po mo ikemi dare noji be mi ko kadi ma une yira we be gblene ne masia adi gana o che wa be dasia yo novinye ameyo kata le mi ayomo a ameyo kata mama ali omega wana novinye mi doalo wana ya nenye be adi bi adoalo mi a na kpo ka po mo ikele mi ape TV ji fi for support
aten adenu vide me be no couple kadi mi mele babia be mi akọ adakpele adu alo akọ ananeke la pemo eyi ke mi azan akọpụle jidegbe nse akọwọ dọla pie me afi nyawo ano mi agbodo amade ha ano nu srom choma eya ko bia mile akpebe yo hello novin ko klete peke elemia yom che nko nyonya maybe na yo jo agotome yo ole yo cho fika agotome yo denu mi ape jedodo me fa maybe iga cho agotome okay denu mi ape jedodo me fa anti babies yeah let's go on mijo mama ali yeah mama ali wele doji kaka ma one irawe ape nya fua yeah ekpo be ijago eye usero pe gome yeah o la fone ewe nya no be na pere yin maudi ekpere wune mita maudi ekpere wa ya nto ha ne gbodi ne de fufu ne sro ne kwe kofi ne uti papa ne vata wele doji kaka ba mama one irawe lo yeah akpe yo nya kwa mebubu deji akpo hello novin ko klete peke elemia yom chwe yo ke enya ike magbolo enyebe ne adibi ado alomia pe wanade mena minya be menye dotato kokoko eya ya do alomi o gake dotato che miaten ayomi be miava wo advert nami eke manenye be wo che le alodomia eke mamia wa mia no nu fom cho pasi gba unti now aten ado alo wana be hia okata ya wana ya ne wano afie menami be mia no nu strom leme ha okata yi maune yira amade be ewo nenemfe dodasi ya miape kapomo ike aten akọ ado alo wana ya mi ngole dare miape tv ji fifola aten ayo nenemfe kapomo ya akpe yo hello yo magblebe na amade dibe ni akpo miape wana ya mele tv gbo wa aten wa yi Facebook akpo ele jejem fifola live le Facebook ha nenema akpe yeah TOSHTV or Touch FM. Yo. Nyaten agagbo ayo number velia ike waten ayo adwalo alobe waten ayo adenu jedodo me. Yanye 059 64 29 742 059 64 42 9742 eya aten ayo eya aten ayo alebenenye be adibeni adwalo miape wana novi number ike tututuji ada number alo ada gadia yenye 055 055 288 23 47 47 055 288 23 47 yenye number ike ji ada na nede ike mena minya be tukuya de keme tukui akpa 10 cd 20 cd fa menya gabia mi lele solime ka kene nyebe adibe mi apa wona na do mi agbole hia okata ya nene maya olebene na wema soli ha mi atenwa do alo mi dota to mi atenwa do alo wana ya menya me ikenye dota to ne tepe ya edue ike webe ekoga kole na neke wa kebon nenyebe mi wenene ma aten awebe nenyebe amado le ike nye amegbelewe a waten ako adwalo yo ha mena minya be ahosio yo weta kom mi le wona ya wo pele susu be Megbea de le ka ope megbe ano no vinye awo nuku na ba hosigede wa tafla chenu ike wa du ha enye na kuhe na nenye be mi aten adwalo mi adega nu jirado pe ya why not dotato ya aten awadodo akpola hosio va pe ya me awona ne na o akpe yo aten ayo adenu mi apeje dodo ya me akpe alebe nenyebe edibe ni akpo mi le Facebook a aten ayi Facebook ha akpo mi ape wona ya Touch FM Touch Radio Touch TV aten akpo live ele jeje fifola le tepema nu ike ma agbolo nyebe nya no vinchu ya ekpodo pe jesibe ijago nya kwa America deji atrova hello no vinko pele tepe ke ele mi ayom twe Yano vie egele kajita aten agbugbo ayo aten agbugbo ayo mi ewa be mi yano vie ebi agede mega ke eka nu mesen hello no vin ko plete pe ke le mi ayom twe
Hello. Good evening. Yeah, no vinya fiain. Fiain so much. $1. Mama li wole dojeka. Amen. Mauna ilo bobore. Amen. Okay. Nyazi kere ashini nitwa kobe nitwa majagba. Yeah. Majagba. Ke mwa kima. Ejibe oi koje wa cheko no nyo kobe mekagbo 4 tale. Akpe. Ba meteo manyo kasi vale nyonwa nyama majagba. Yeah. Majagba tale to yo bare nyonwa. Yeah. Akpe. Wole doj. Akpe. Yeah. Akpe. Yo. Amerebe ntu ome jagbagba elebene wa tro ayi ava de kukuna nyonwo lan kode me anene ma olebe wa ye ma mi akwa mebubu de ji akpo. Hello no vin ko plete peke elemi ayom chwe. Hello ko gbejina mi vide no vinye. Mi akwa mebubu de ji mi anovie metonto radio. Hello no vin ko plete peke elemi ayom chwe. Hello. Hello. Yes. Ewa be mama call phone ko de viesi be na yomi. Hello. Hello. But the truth to let you that there's something that Yo. Na yo de mega call phone de viesi o de vie maten anyanu ike wa gblosia. Akpe be semena mi akpe. Nya kwa mebubu deji. Hello novin ko plete peke elemia yom chwe. Ya novie metontore kaji tututu. Alebe amedo chova le mia pe number ike watian kon vide deji na mia ovale ya bon yo. Eya nya denu ike la si o fan lolonu fan. Ademebe mama lipek program ne wa yeji. Alebe ne de ma nko ike wa vaje nye Touch TV, Touch FM. Ke efiabe ohan ejagbagba be yipe wo ne nonu kame ne no wozie mema mi melega biambe mi akọ onu bubu ade ke kowu edo ike mi kola wala fie me ike nye jide gbe unse kadi alonu ike mi aple akọ anabe edo ya ne wayingo ma uyirawo ne nye be wo ne ne mpe doda si ya mi akwa me bubu de ji akpo. Hello no vin ko plete peke elemi ayom chwe. Hello. Okay. Amedebe ile yoyo cho donokoji mi asegbowe. Hello. Oh, mi anovio fe kame ton le totore diazon. Okay. Amade ne gede me mikpo. Hello. Hello. Yo, abe mi anovio me ton le totore di tututu. Namba elle jejele mi ape TV jiafi. Number enye 059 64 29 747. Ha, amede gede me niko. Hello, novin ko klete pe kele mi ayom chwe. Hello. Hello. Yan novie le TV gbota epe nko meton le didi tututu. Yo. Nya de dale kaji na mebubu de agede ma eke ma mi akọ ya bon deji. Hello novin ko plete pe kele mi ayom chwe. Yo ke wa be eyi che eje titi trede mi anti ta nya ike ma gbolo nye be mi aje agbagba ne mi ale mi ape agbe bolo semeda si elabe ese e ya okopolo na du ese le Ghana si macho awonu ike mejebe na wo macho awonu ike anyenu tovo adefuna amade o towe nyebe wo hana do alo mi ape wona ya dota towe ameyoke wa dibe wa do alo mi ape megbe mi ape program ikenye kemegbe ade ike wo mi le fifola be mi akọ akpera hosi onti mi akọ afa kona hosi ade mi akọ ade amade ikele tetere to ade pom le tepade a mi aten ayo alebe nenye be wa dibe ni ado alo mi ape wona ya aten ayo number ikele jeje fifola le wo TVG nenye be ma do be mi ado boblode ipa sigbanti alo awo advert ne yiwa nuvi swe ikele asiwa waten ko ade mi ape number ike le jeje le kapo moji amebubu ade kepe number manye namba ike azan adegadio kowu namba ike le jeje fifola le miape kapo moji adega vide me ne dema na naminya be yati mesie de me be miaten adakpe na le inwe toji ke dota to miaten wa miasimi be miava
ava our coverage alebe nenye be mia pa wo na jego mekwa mia ha mia double blow de wo asigba now ma na yira mi be mi tonga do to mi le egbeto me nya ike mi dare mi agbo nya ike nyenu gbanto ike wo gemi le nya ya me nye be apeto kle apeno ya de o nyo o de o nyo le ape me de konu nwe tonu alebe mia gede me ale mia yo alo amiasi mia no ike o jago veve ya le jile alebe mia gbele homenya nenye be ntifafa vala ekema mia dakpene ma wenye ma ake leo katama amade na sronu cho enya ya me menye vi eya nye yayira le sron de pe via alobe eya nye nu ikenye mandation alobe na ne ko lebe kokoko ne wa va me le sron de pe ke bon wa via yayira ko nye excuse me to say yayira eya ko nye le sron de pe gbe ke mi do asige gbe ke mi do ebe yiwazu ntila de ka menye vi enye nu ike mi ko de ngogbe gban amade na senya ya me ta nenye be vi mele vava ode mi yikoloji ya de kuku na mawo eyi nwe tode akom ya oche mi ato na mi ta fla che nenye be me va okra che de esro we nenye novi na onenye vi na wo ha na nye novi ple vi ne ya ma ela be menye kokoko e vi e ya ponu katanta ya yira ya nye vi ega ha ya yira onye le sno de pe mega ko vi ko de nkume na wonu to vo ade kede novi ike ede ike mi zuntin la de county o e me kwese be a e nwe to a mama eli aga ko nya ya okata adare mi agbo le ike mi ko gere nya ya me le ike mi ko wo nya ya le ike mi ko solve nya ya mi nya mo maga de agblo nenye be amenu veve ade avate pade be nyonu ya mia novi nyonu ya atian senu goma ke hechoboy ya me kwese be mia to ya aji obe come no come or sin no more ta me kwese nenye be ma uve mianu mia novi aton dole nya ya ma nye me kwese ba ga jagole mia novi ya ju nene ma le ba ma de hana sro nu cho nya ya me novi nye o kan popo de wu ya na sro nu cho me na nya be nenye vi ya ko enye mia pe nu iketa ni gena de sro de me yayira ya onye gaha yayira ya onye le sro de pe nene make evi anye yayira le mia pe sro de po me fia be evi me le vava ota apie me na trozu boxing ring no ma va me nene ma hafio atan adoalo mia pe wona ya megale gblom ake nenye be adibi adoalo mia pe wona ya jagbagba na yo kapo mo ikele jejele wo tv jififla leke mia wa adogbo awo coverage alo awo fenu ike mia ko adobo blode wo ha wa sigba unti alo wo do wa pe unti a mia na wanya nenye be adibi adoalo mi dede kwa novi e kapo mo le jeje ne yo mia anamia anya be eyasimesi ya dibi adoalo mia pe wona de kemes tukio leke mia we adama de le fukpepa de me e ya ko 1 million nu si anu ike mi asro le tepe ya le ya katan ya edena amade pagbe chochochro me nye ameike ave amade nu be wa dole pe kuke ade me kosra ike gagbona agbe mem e kudagba mama eli aga no afie me amekpepe ade o aga de nu ike le jojom le mi ape sro de pe ike mi ade nkone ko be say no to abusive marriages and relationships alobe mega poto na nosro de pe ke vunya ple ti ole leke awa dole ma wo de ka ple mi le kudagbe makpe amekpepe ade ava pe ame ike wa va denu menami abale ike mi wanele kuda o katangbe memle da o katangbe a ke Megbea de nuka e woko dra wo Megbedo menami nya be menye akuvo hafi adra Megbedo akpebe mi ga wo de ka ple mi ga potole Touch TV Mega jole Tosh TV wona gede o aga yeji bye bye